So it's fulfitu minute ona tā leo leiva. Ia whatalo whātu I le tato au mafuta umalava o mwhaini mafuta mai nei taimi. Ia wa leva fo I aso. Ia, ai whaftai I le alofa o le atua ua to ina mailo o tō soifua. Ia, ma sia o nei o la vai I le nei tū lao le aso. Ia, whaisi leva o na whaile malo longa le wila sā. Ia, leo a tautu a mata. Ia, le tatou vanga fo I peo na masani e tatou ia fiafi o aso tō nai. Ia, o le nei te iwa, ma alu role tala I nei te mi ia. Ai, me vela tele matou vela tele matou I le nei aso tolu aso so me vela pea ia ai e langona al whaftai ona o lai maual marosi ia tato au mafuta leo wa mwhai ona mafuta mai I le nei teimi ia au te taritonu ia ona o le tatou ala leo nei ia e mua lava I le atua ia o lea ia o mai tu whatasi o tatou loto ia se whai se tatou talo ia e a mata I le tatou e vanga fo I le nei a fiafi e tu airo matou tama mai Yesu ke viso lo matou ali imo lo matou faola ua toe mātou o atu I lo fia o le nei tū lao le aso e mātou te whaafetaia oe ono o lo walofa maro wanga lea te mātou a wasa whea ngai mātou mga ruenga I māsani ai le nei vai aso atoa ia o nisi fo I sa leo yo lātou a inga ia a o leo e ta ina mai lava mātou le nei tū aso I le manuia e le whaititia la le mātou nganga whawhitaia ma le fia vivi I atu o e ta mā whawhitai I lau tau singa ma le loa lofa I te I mātou ma lava tai tō tasi e ui lava I nā whea nisi o mātou a inga I whanua noanga ona o maliu ma le oti ia ai mātou te le vai ai au au mātou I ia o le unga lava leo I mātou ia I le mawhai lava na mātou I atu I lau fio ia e mātou te o ti ima e o lava I mātou ai o lo o maua pea I le mawhanwhana mai lau fio whawhetai ta mā o mea malava o whaamanianga e alai so o te awala o mātou maua whaasiri na whawhetai ona le taulanga tu tasi na e saunia ono o I mātou whanau o tala tu maua tu bearo lava vi inga nei se io o le whaavavau lava le tu aero mātou ta mā se e rofa whamanuia mai no mātou prokalama a whaia nei se e whamanuia ia I lātou whaafonga mai ia whaapea fo I mātou le au ngā lulue au ngā lava ia mātou tanuanga pese ia e whai mawai mālu so seisi oro o maua I loto whanua noa whamanui atu ia I lātou oro o whaile nei ala leo mō lātou whamanui atu ia te I lātou oro o ala o whamai le tu airo mātou ta mā a mātou whaia ia e rofa o ai mawhauwhaunga le mātou te whaia I nei prokarama I le fia ai a maua e pia se vi inga o e ta mā se teimi o luma a mātou ta ia e rofa e taitaina I mātou I o mātou a inga maua fo e I lātou o whaafunga mai se moe file ala whaila se foua ta e au lo sa pati lea ai vi ia I pia o e ta mā I nār mātou talo au ang sala mewa se I mātou se rofa wha mangaru e ala lava I mariuti ngā olo alo pele Jesu ke viso
o le atu ai. Amen. Whāwau pēr le tātou whāwhitai le atua I le pese. Upu umau le pese o le atai nātu. Ia e langona I lava le anganga o le whāwhitai. Ona wa lewa na tātou wala. Ale neua tātou toi mafuta I le manuia.
ua 5 minute e te ai valu. No inga to e fitu o ia minute tale iwa. Ia ua whaia situai ia pe whai atu fo o le fatua tau toi a mata. Ia o le umalea na kolengi o lau au. Ia o wala au mai lor whatonu ia le lau laku ina ngai e whainkale au lea no sau kolengi le lau wo whai e sina umio tuai ia ma tau toi a mata i le tatou polo kalamo le wila sa e o fia wa vai atu o kasi to telefo la to me ngau te iloai kwa misi ai o ko wa ia ave ia nei te mi o te fatalo fatu ai i le tatou au mafuta ia te o to uma na wa mafai na mafuta mai ia mo mua ona fata lofa au na le atua ia ona i tama matina matua ia o ainga o fili ia fata lofa tia te o tau umalava le swafa man malo Yesu Keriso lo tatou alii mo lo tatou faola ia malo lava soifua malo ua maua ia o vai aso le na tia no fia saua e a mata le ai wa le so to na I vole ele a mata ia au to fika aku ele ai o le aso to na o le aso mun muri le wa mata tonu ia tau ia stema ne masina ia malfama singa lenga misi ia ai fata lo fati ati o tau fia lava on fai ono vai atu ia o nai ai sani mai le tata o mafuta ia ai ene o alofa le wila sa ia alofa mai ia emojis ngai ale wila sa ia to omi mai alofa ia like ia kia ata aua te pole fua le share e o mai ala tau e sue me la tau e sue aua iai lo sa tata o fia ata ia te va ai atua ua fou mai fou ia ai o mai salo o tatalo mama malana whanau matua le te leo vai atua ia ai o mai la faile tatou tau alunga fia umatatou ia i le aso mua o aso tonai mua o Setema le ua toe tau a mata atu ai le tatou polo kalama le wila sa ia ina ua umang kolengi le leile au lea tae au le whaangatama ia sawia ia whai le mua sene mai a koe e nai te iai ringu maadi e la whai aisa ia polea la wa kofi ia waina ia au yoi sene maadi
kei o se aro le va singa te ate o tō au mafuta tato o le tato inga me nau te fia i le pese lea mai o se mai pese whatau le tato inga inga le wira sa io e pulea o tō po le ale whaingoa ina o le wira sa wai vai fa mai wila emo ia ngai emo tai aula emo tele tai aula emo tele ia a fa inga risi mata ai ko ke lo le makale ia ua mata fo fa nga tama le pisa o ia i nei i Amerika ia e pisa lava tangata lana ia au pisa tangata lana ia au o ai la leta aru malau au tai au mai o le maka o le Raiders o le maka o tai au ia o fo le au le ta e maka tasin mata e lua ngela fapea e pupungi ngela maka tai au la ia tapua i le tatou mafuta ia le au na tatou tapua i le mai ai au nei fale tonu e la tapua i ia le wat 5 minute te eleva ia o le fa pe au e wo fu wa kaule le lo si va lango le vana e se fo il fanga tama sa ia sa wale kolengi le au kolengi le au o tamoe ia o le oso ia file exercise ale sa le a si va tu ia ai temla ne se o fata lo fati e la tole o pisa mai i le tatou polokalama nefia ioi mafuta pe matou mal fatua ia soli ulale ia o fatalofa atu ia Ameria Famoana mafuta mai lunga ese lo fifea ia Ameria talofa wila sa le tele ia fatalofa atu ia Teresa ene o Desmond talofa Fam Semi talofa Teresa Andrew ngawa talofa ia o May Avito talofa tu ya Nico Raulu o Timuia pai tele o Timuia i pai tele talofa tu ya JJ Pule Wiki talofa Fafowina talofa mafuta mai foi Barbara Rani i lunga o le YouTube ia mai talofa wila sa o kalo fia ia i tana ka e fai mai talofa wila sa mana ia tele ia o ba faloto talofa Rolani mafuta mai foi lunga le YouTube malo King T talofa fatalofa tia Nick Paula le fesidia Nick ngai kau fai mai ali le kau va vai atu ai ia fatalofa atu ia o tō uma i lei talofa o repa talofa ia talofa fou ia malo lava le pati mai foi ne fiafi ia te o tō uma lava fou so ia le e tō te o maia tō te maia tō te ba ai maia te au nei fa pe atu le emo mai mai put up talo fatu ya samu mafuta mai lunga le YouTube. Wari
mahalo. Talo whāti a James Talangi. O mafuta mai fo i runga le YouTube. Mahalo lava. Tato au mafuta. Tato au mafuta. I le vā, i le temi ane i le iwa lima se furu. Ai ia se fia viri mai a fo i fia viri mai fia talanoa mai po le ase me te fia mana o ai mole inga ua lo faanga i so a inga ia o masau o po hai lava ia ta tala lava laina tala lava laina ia ava noa fo i matou ia faalangi ina se pese ia mole ia lo faanga pe a fa peo watuaina omi o lima o tamai lima ia ko meni mai sau pese ia lewa 8 minute te le iwa pe ono fai atu o tato o le fatua tau to a mata tato live ai fai asi vela le vela tato mato inei o le ala ia ola tato pese le John o ia tato fo le walu o le wo umana no ua lofa atu ia te o tō uma ia o le aso neu tau tō e amata ia o le sauni fo ia o ne pese mole ia lofa anga i Samoa, Australia, New Zealand ia a le wa tala le vanua i tato pese mon manao ia pese la ne ia a che usi mai fafonga ulea oi e kolengi e lo mafau ia o pese fa kolengi e mafau maloto male anganga Tell you will never know.
e le tato o mafuta whatalo whatu i a Kalala o mafuta mai tui loma ta alofa ta mauli pa ta alofa atu i pe o la tona le mau atu i lau telefoni le ia mai lato umalava o Fam Semi special request for tai le tua waulia mai se tasi o whanau lo naso whanau anafi Jason autanga vaia whaapea lo whaanga mo Karisa o lo nas whanau nei le aso pese a iopu whai walu aso whanau se i o fo le teimi ia ona whaasauwhula ia ioi o so Jason autanga vaia ia ma Carissa Malone Carissa Malone ia o le along whanau a le Second Samoan Church ia wa atoa i ma Carissa o wa atoa lana luas furuono tausanga ia se i o fola teimi Amelia Famona le nasa. Ia, se o fola teimi o Fam, ia na whaasauro i pese nā tausanga mai mo aso whanau. Ia, ai whaataro whātu ia te o tō umalawa, mafuta mai, i oi. Ia, o te waai atua, ia, o le tō tele, ia, o le tatu au mafuta. O lai lawa tū mai whafōle la, Vevela, ele o la au vevela, mana ia fale nei manga ia malu o le tatou ea tono fale nei ia fai e malu ia salo na mata uma mai moa uma tatou au mafuta ile tau vanga lea misa moa so ingo se lale lei Samoa Samoa ia ua whaamanuia i nai se tamaitai pe uma e alu atu i Australia o ten Samoa ia relai whai mai ia tato whaatonu e taua ia teni o lato a inga ia ma lola wa manaya o mata na po te ia le e molo mata ia o te alaifo ia wo mana laule unga a se mea mata ina no mata ia au no mata ia au te mina o wala nei le tae au o toi vava ai atu lei e share solo e tangata. Le mea na uma na whaapale ia, na tangola i o le teine, na tangola i o le lale lei, ave esera na pale, sa vali mai luma, si i whaapea. Ia, na o tangata, na o tamaititi whātau sanga e le malamalama ai, e le malamalama i winga o anganga, ia, na o whaapea na lima, si i whaapea le pale, si i vi inga ma le whaaftai, i le atua, ia tai alo uia na whawinga, uia na whawinga, in tasi alo vai, o ngā wau, ele lei alo whaitanga, lei alo whaitanga, so se isi ala e whai meantanga, e loa lei au le wingo tanga, ia ai, ma lo lava, tamai taila lei wo le mai loa le, ngā lo swafa, ia ai, congratulations, ia ma lo lava, le Miss Samoa, ia, a ole pesela nei Amelia pese Amelia ia osi mel fafonga as long as you
ia o e mafuta mai tatou prokalama i oi whatalufa ti a Gigi mafuta mai oi ia nā lau whai mai ki o li tara Leilani Yeremia le lona suafa ia whaftai fo i kalala leo talufa ia tupuola ia malola va ia tu telia ia tato au mafuta ia o le au te ola ia wai e whapenga ia tau suanga a uo fo ia pēo sa valvali aku leva le toi va ai ia wa ia au la tu lo feo ai ia o kala mo ai oi sore ngai ke ola ia na le ai malosia ia paua tele le pisi o nei atau sanga kwa kele ele pisi pai o falavelave tau inga ia falavelave kele falavelave ia o te sau au whapea le lau sau nei mata le ne masina tasi ne la stona e vai ai toi misi fo o lisi fo i fai poiponga ia alu ai fo ia wa ia alu lava vai mai ale ainga lai alu atu tu salava pele se mea ia alai li atu lai awai ia le pesela nei le na moli alofa mai ia fam mai moli alofa anga ia sofana o Jason ia Makarisa ia le ngata lai ia o lato uma foi soifua nei aso whaamana tuina i o lato aso soifua ia manu ia tele las whanau ia te oto uma ia al pese nei mo oto usi me whaafonga Patalo fatu ia valoa mafika mai Happy birthday to you all, dear Manuia. No Safana Rene, Waea Unia, Sofa Afetai, Ole to Alaba Ia. There to Alpha Afetaino, Alofa Winga Ese, Waefo Imaia Ineia Sote, Alofa Angalo Ingalo Aso Soifu, Ayama Longola, Uaina Ai Maiselea Tua. Fia nato
walenga tai loa sofanau lenei uaulia mali fa'amanuia me atua i loa sofanau fa'aonga ina lou soifua i ana fe'au toe fa'apopo ina pea nisi aso se te lelo fa'anga mo ole e le umayo a ina pele le atu ai fa'afetai loa lofa winga e se wa e foa i mai ai nei aso te Oi, o anga ia ori. O anga ia umial vacation ia sa wau fa pena. Ia. O le na ufai nei i le tato whātonu. Koe ko meni mai lava se isi se pese ingirisi, se pese pālangi, whaaperetani, a pese anga ngu pālangi. Aua le koe ka, o ngai e re whātanga ina le pese pālangi prokalama nei. E sa il malo. Whasa a taro whātia te o tō umalawa na mafuta mai. O ai fo o che. Sei kui whawha mole. Lau papa. O nau ai ati a alofa mafuta mai ya malo lava mafuta mai o tupola ya na ya na pe o to umana ya o le tulanga na ona o tātou le runga le Facebook e o la lava i runga le YouTube sauro runga le Facebook ia ona pero la ia pese papalangi ia ai le wa afa le iwa ia wow no fai le fatonu le la ulatu e tauto e amata ia le tato prokalama ai le umi ele umi se tato mafutanga meu ta lofa tua tato o mafuta ai vai o to o leo te sau o faianga mai ia ai le interview a tato fatonu ile tula se fulu o le ala to mai fo o mai mai e ui lava o umana o whaiwha tonu e le inkiki ngā polo e whai le pōnei ia ai o umaria o nei o la uwhai mai whātonu ia o la koe whakanga fo le kiki o polo nei sfuru lua hali whātonu ia na ia le fa mai la in vai mai le si va en ia o le aso lava nei ia o le aso fa fianga ia le fatu amata io e talofa ia ina ia o paanga na ia o ia mau fili e wai ia fili la ki kilo mai fa for fa malama ia te alofa pe auto ai
Io Veo mai fa. na. Yeah. Te fa maruru atu o le li o pulotu le fu o fa lave mai ta por kalame o le mana o mia fa se matala. Ai pule a le ia o o tipi foi pulotu ia. Ai fa orta por kalame. Li ai ke loa. O fa lo ia te. Ai sau noa mai a. Na e fa lo. E te sama mais ka fish and chips le pon. Ai sau noa mai a. Maina ia. Wa lava le emo le wila na. Ia o fia le ai. Ia ua whetau ia. Masalo fo o langona mai fo e nasui. O la hea vai. Leo te vai ko kau kore nginga o lau au lea. Vai o ni ta heo le aso manaia. Ta alo ele au tātou. O mai ta puai o mai au tātou charges. Le la pangi inga ria. So le mele wei. Le wei ele au ta ua wha ta longa wha whai inga. So ia. Ai o leo fai atu o fe toi tonu o toi tonu al va sau o lau in vai. Ia male sau tu ia mata fai making tea kipi le ngā funga whaangu kungkuro i opu. Oi sole. Vai o tau. Ko kiki kasi al polongei. Ko kiki kasi al polongei. Ia o lo la suto nai lea. Ia o tau umal au whasa lau au te iloa le whafonga mai. Awa lava nei toi invite mai whaatonu la so tō nai. La so tō nai. E le enki ki ngā polo e whai ai. O le lunga o lunga o wholoa siva. O le pati. O le pati mal pese. Ia mal siva tātou. Ia malo lava tātou mafuta on sai. Ia malo fo i fia whatalo whatia te o tō umana. Wale mawhai na whaaleo atu ino tō suafa. Ia, ai, lewa tolu 5 minute te eile iwa. Ia, o tā lai whai atu. Ia, tu fo isi mea, o no isi mea le au ngā. Ia, King Tea, ia, usi me whafonga.
8 minute te ai leiva. Ia o e mafuta mai i tātou polokalama. Talo whāti a lua tapu o Juliana, talofa. Talo whāti a pulu seu. Ia manisi au ua le mai lo ato. Walu te le lunga le tātou lau papa. Ia whātalo whāti ati o tō umalawa. Vai o tō aua ne i whanua noa pe hita seisi. Aua no ulu mai ana o le tuai mai. Ia se manula e a fo e fia rolo. Ai ona o ulu mai whaitoa ua o tuai. Ia ai whai mailo mai whātonu i lana i mbai lea. Ia, leia se si me koe, e whapere ai pea, ai vai, o umai pokalama lea, o umai whai e ini, whai e o tau le fia na. Whai e tau le fia na, ai vai, o leo o fia foi, se e o alu te maranga o ngase e alo kore nginga angei, awa, ia, ona oi tasi mea o te usu mua e usu poa e whaile tō nai ia e tauna vela me ai ele i alu le lotu ia na alu le lotu umalo le lotu o sau whai lo i luma TV ia a foi tapua i le au tātou pouta o le wila sa ia le na o whai ni whatonu e ni rana tā pena, ni tā pena fo ia whātonu, o tātou ia, o tātou ia, o le ewa ma le happy, awane i tā seis, le la o whai whātonu, tā ma se pese, se o tango e whawhiewhia vaenga le whanua noa mai la, umar kako pewanga, ai la so tō nai, a sau nei, ya o sau vave a une te vo e se vai no more invite ai le wo umana ave o tau sanga awa lava ne ito e fai lava se kicking a polo le sa tona ya le tato tawalunga tato o mafuta se le la ukanga fia go ai ye se pese ya foi oi ia le la femme le pese request le sau ia o si me fa fonga ia il pese la taina ia wai la valena tal sanga ina pese ia vota ma futa fa fonga mai ai talo palole Lale. Manatu le mafutana o ema o ema natu maita o tu maita ilo fatu Sao se haso, tato e fiava Usue e fuli mai lo tua la upele o tele tu na oe Tau sao songi Mana tuai
ia whiawa i nā waiwai. Musure e fuli mai lotu ala o pele o te letu na oe. Tau o sao songi o lau fusi i a mana tuai. Usue e fuli mai lotu ale polonga tale lava. A whai olea pa upele lava lena. A whai olea pa upele lava lena. A whai olea la upele Ia, a tonu whamariaina ia le tātou sui mafuta lea ia i lana pese mana ia lena a tarasanga mai ai. Leo to e tolu minute se fulu. Ia, o ia manatu a tātou au mafuta. Ia, mantua foi. O mantua o te whai atua o sau mai manua. No whai atura ia o mimita foi ia. Langa lenga o nena malo ne ia talua i nei le mata saua tau tunga va. Ei, tu sai e malo le wha maoni. Wai usitai. O mena na tongi ai. Usitai tere mata saua le so i ruma. Wha maoni lau wa toe mua. Ia, maua lo wha manuianga. Whai mai a tala tautuunga o manu malo mata asaua manua tele. Ia, o le tātou au mafuta. Ia, o mai tātou taualunga. Ia, se tātou siva fia. Ia, e tō mua i le manu malo a mata asaua. Ia, ai whai ufo i tae au i manu malo a le tātou wila sa. Ia, sawia. Miri mai la saua. Patia. Ua i tele malama, ua ngā wha ole ata, whaauta ole la, ua osoa i le matasa ua, i le tei sama, ole tui manua, malama i Samoa ma le Pasifika. Amatanga ole popoanga mua i mea sina nasani paangatama o te paapea po i tai o te tuse o te fili ai tufunga ole vai manu ana mua tau tai e matau sawa paamalo si mai ole fa atamali Atamai. Pati po. Makasi. Ia,
ia kusa ai uli al fatonu ia ma kwa ia marka ko pese I was told by ia ese meu ia le o feto tonu ia ma le tato taimi ia ona fa pera ia se tala talo fai na ia uo na ia paanga ia na ia uo ma ainga ma futa mai i le tato prokalama ia fai o ina au inei fainta faingata faingata tele ia o lea ia o vai aso afu o le makua fafie fia tato vai aso le la sau o le nei lava taimi ia a watu ai foi se upu i le tato au mafuta lio te iloa o tō mai lava o tuu lava ia isi o tō fufuanga ia o tō mai lava ono o tō misia tele au ia leo te marosi le marosi on ia o tele I mai foi o tele I mai foi ia paula foi tele o pisi I tua ngo le ainga ia leo o tō sau ia e tō fai le tato wila sa ia ia Ioi, ia na leo whawhetai tere kako IT mo le background manai se o le fia mana o e whai le tātou live o fia wa ai lava i background manai ngā ruenga na whaingata le tātou IT IT number 2 number 2 eu foi o number 1 le mamafuta number 1 o number 1 le fai uma ka ko computer me uma number 2 ia nga teu ia vai ia ave ia nei te mio te fatu ai le tato au mafuta manuia tele ia te nona e sa pati ia Samoa Australia New Zealand ia manisi foi tu le mailoa ia manuia te mio toe o le tau sa pati ia manuia foi le alo atu o Amerika nei Hawaii Amerika Samoa ia manisi tu e sa pati atai au manuia tele fai ngā malolonga nei a fiafi tātou toi wheroa I fo le aso vai aso fou le aso tōnai I le alofa maleanga leo tātou tamā tō whāso I fua Samoa alofa tele mo o tō umalava tō whāso I fua